Gardot Nilimon Jerong Pipit Pinibirta Arju Ponikta Langhin constituency ke parlo Raikom PS along APHL sia song bencher tok amai kang nipon Lakha kroi ke thom Langhin constituency ke parlo Sikari ingti pathua klam along Aruni Phaipli Arni All Party Hills Leader Conference mati thihek pen APHL sia song bencher tok amai kang nipon Labang Swamaya long Central Committee pen APHL si Mepu Jai Kathar la pen Chunbang Sarkiri Rongphar APHL si Lamjai Sarpu Antong Ingti Kathar Rajem Hanse Kursing Timung Bikram Hanse Dipen Rongpi Ruita Kramsapi Dhoniram Timung Samson Teron Sarmung Rongphar Laben Labang Socherok tok Amaya long Mongol Sing Ingti pensi Mai Chepahem Phuponlu Laben Labang Swa long ke the ki dinga tum chetong dun sikar biya khe reng dok reng ni ke do longji aphan lam the hai huya puthak jaipong selawar arada tuma phan than pari te kangsi mai ing samjin pen pachun pon phuloni pen oroning ti kathar Karbiang Long News Karong la se ilitum lapuson ilitum penang o ilitum abang phubang phi tum nang chetong dun stame lapuson saru lapen sarpi ru tum stame lapuson APHL si phan kaching hona jone alang litum khai long ri kaching hona jone APHL si phan aning ke chethya jone pen pini lapuson alang litum nang chetong dun la se non ilipi sarpi tum stame alang litum kopia jone tong se dak nang chetong dun la so puthak ilitum lam thekar yupon hansin nilien pen stame bor ipon Polare, opi pini nang lapuson amai long nai chetong dun ke kia jone ke kia phana jone. La bang ke nilitum ke la pule je song bek na ke nilitum ke nang dun. Song bang tangon nang la ke pertia long le. Nang litum ke narong lo. Nilitum le chenang so sar thekrorong. Kopia APS lo nang litum phana par lo. La diet kathar non nang litum non ke wangi long stame APHL si phansi nang litum kilika por bahut pidun pin po pi nang ning ka chet he pensi nang li lapuan ning ka chin sampon la ning che the ke la hempre ke ne ta ban bek po la ning che the si litum puan natina dun no nang limen ke ka veteran pi si alang li stame lapuson ka veteran pi stame alang li ipi lo alang li stame lapuson hemprek ajoy ne pense alang li ke lapuan alang li hemprek wan pipo mo hailo po bote la soning che the pense pini alang li APHL along my meeting long stame lapuson nang dun lo la se alang li tum la an abduk la do non ke sarpi rua por stame alang li alang li bangke APHL long lapuan aning ke the yoy ni si alang li tum nang dun lo la se aru non puthot hopo kaprek le dam thunang ing dok de tanglo pusigi pu mate la sialang li kongres long ke damia ot mata velonon ge kongres long damde pulo tangte top regional party ke APSLC na lo tangte APSLC long alang li phan ke wangi bang ke thedung lo alang usi rat pan chinghon pulo tangte jong se alang li national party dun thujui pulo tangte BJP pen ka resign ke la thang ali ta klang le pin lo la hen lo sar nang li lapuan bothar lang so LA pen lapuson na chetong long nang li kopai me pek lo la si la so puthak rata phan nang li klar dak pen PC nang li thani a message ke clear lo 2024 MP election ilitum high wek nang po jong se ilitum election high un e pulo tangte ilitum thang da claim une Delhi long parliament long se hemprek nang nang ne ke pudam nang mati la pen ku jat asai le claim sita parliament house long itum papon unangi six schedule ka pangtangi phanda ilitum hadak aja kong che exercise unangi serwan ke ilitum ka chewan ye phanta haladak itum parliament long itum lam ning je dunangi la pen panchayat tira sidam une putai itum hadak lam ning je dunangi la hai phan pulo tangte ke chok glim ke claim thek je songja ke sar jai katharan alo la se alang li phan mang pa hai bek nang ko wasini tu rar phan le pachini yang tu ki jut si karjulo sar nang li phan non la MP kilik nang li dok lo la si MP kilik du nang li tum asong pen chipahai thorima chapahai thorje phan sini tum ing ton te pin lo nili tum rong ke dam ing ton te pin lo la pen MLA election puno MEC election tangdet puno ni tum arni si de sang se det lo athema election alam ke rong sor phan than vek nangi
har rong ke karen ave network ave long ke ilitum mobile tat lang long le television tat lang thai ave la silitum awareness campaign sik sidula lo thui pensi ilitum sar jai ka tharang japona teng mesi itum than damlo non ke awareness dolo awareness ke dolo potsi election ke jogya jak kong danon ke chini pammel chong thui ne le haro isi haro phopen ke dun de le lalo lapen APSLC tum paklang dak lo in koira throk constituency long ta ex candidate puno candidate phanta innut phanta namun edet tangka pen bayon edet ke ther ke hap pen areng ka pasu kaduk ko we penta ke ther dat badulo lata un edet non alang tum ke claim bang ke dharma alam benang puthai lasi dharma alam tame iru samson sing ti hu rason pili claim dun edet nang po lalo lang de tum high vek bo lalo alang li Bikram Han se pan stame choro lo alang li rat phan la puson klar dak alam the nang than pon theka pot la si non ke wang ye MP election thu stame karbiang long arat don stame khai long ri reng nei bu phan se kaduk ka ve mo pen stame karju pon tum phan stame nang che than dun la son thak thak se non alang li pen stame klar dak alam the ilitum long pon la an se karbiang long news ke lang arat don phan stame la an se nelam the pachini pon kardom Silonijan pen Koilamati adak BBDC atowar along ihum Starbus pasuichok. Santipur Police Station ke parlo Koilamati along Aruni Phaipli arni adapor phai phora achitim apor malom dilai along CEM program aphan pura choki hola anat ihum munit nangkang thumji pura Silonijan pen Koilamati adak kewang bom ahut arlong chingkin arleng adu kekek along pasui damchok. Lapusona pora hut men ke pasui long chok laki katiwar abang phu pritom terang penang ka chethan dun ke men break fail det lapen turning and unedet pusi chethan pon lapen lapu garia malik mati ahem phu penang ka chethan dun ke labang swa gari pini aphan pura dilai along CEM program aphan pusi passenger nangkang thumji aphan pura ada pen choki hola anat ke wang bom ahut si lapuson akisum chetong nang kok loputa Starbus agari ahem phu anuk gogoi pen chethan pon Lapusona por hut men Santipur Raikom sai khiatum arjulong si ke phowek adimak long anpali dun pen do ana sai setami chepari deng ponlu labang so Starbus agari registration number laki S09C7921 labang so agari aphan ke pasanje aphan pura crane agari hang pen pasam ponlu Lapu Santipur seke no si pen nangke pachini dun ke Silonijan pen ke wang bom ahut munit kachi thaba bang ave mate passenger ave det apotsi thangnat arenga huke so ave lang puta nang thandun करना है सीएम प्रोग्राम करना है आज सीएम प्रोग्राम करना है ड्राइवर इंडिमेंट আছে ইনজুৰ হৈছিলে নাই হোৱা নাই কেনেকৈ ব্ৰেক ফেল হৈছে নে কিবা মদ চদ খাইছিলে নাই ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্নিং 5টা বাজি 5টা বাজি কি হ'ল 4:30 5টাও নহয় কিহৰ প্ৰব্লেম আছে এইটো ব্ৰেক লগা নাই কৈছে ড্ৰাইভাৰে আগৰ পৰা ব্ৰেক নাই নে এতিয়া ড্ৰাইভাৰ চলোৱাটোত ব্ৰেক আছে কৈছে হ'লেও ডাউনটো ইমান বেছি হোৱাৰ কাৰণে গম পোৱা নাই বোলে ব্ৰেক ধৰাটো আইডিয়া পোৱা নাই বোলে মানে ৰাস্তাও বেছি খাৰা টাৰ্নিং আছে তেতিয়া এনেকুৱা হৈছে বোলে এতিয়াতো কিবা গাড়ীটো ক'ত ল'ব এইটো খটখটি লৈ যাম খটখটি থানাতো যাবনে নাই থানাও লৈ যাওঁ পুলিচ আছে উচিত কি কৈছে এইটো কথাটো একো কোৱা নাই এতিয়া ৰিকভাৰী কৰি লৈ যাব বোলে আগৰ প্ৰথমেতো থানাত লৈ যাব ন থানাৰ পাছতে খটখটি লৈ যাব ন KSA Annual General Conference Sertalin Ketalon Rat Amaipi Kepamanpo Aruni Phaipli ni Khorsing terang jutang aklam dilai along KSA Annual General Conference Sertalin Ketalon pon along KSA may puthang sing timung pen mai chepahem phu pon si kijot arni Rat Amaipi peman pon along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma chetongdun Bangso along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma ari deng pen KSA Annual Magazine cleared up in puponsi jumesen alam Dr. Himanta Biswa Sarma pen Rat Amaipi along ninjepon KSA Annual General Conference Sertalin Ketalon pon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Horen Singh Be Dr. Numol Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Dr. Ranat Pegu Minister Education Raju Tiso Karbi Anglong Autonomous Council Chairman SP DC MLA EM MSC Board Chairman Pendanglo Manpeng Kedo Kethe Kidingatum Chetongdon si KSA General Conference Sertalin Ketalon Rat Amaipi Ing Samjin Pen Pachunpon Bukajan pen Sarkuru Bay, Karbi Anglong News. Aruni Phaipli arni diputar langso KYF aklam along Karbi Anglong along Assam CM Himanta Biswa Sarma kewang nangkok alam theke Karbi Anglong heralding progress in Karbi Anglong laying of foundation stone bangso alama puthakang pujia phamsi Karbi Anglong banglu Lapen Assam CM pen kaningje ke bangso atowar konatnat masitami kepatang paprap jia phanta ningjepon Lapen ke Karbi Anglong kaching thor awar saisitami un an pen ke bor ipon poputa ningjepon
Laben Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghanga Phansitami Arpu Pitekang Lopusi Ningjepon. Lapen ke constituency tin pensitami bang suri isi abang phuabang phiatum chetong dun lapen rat aphan jumesen alam thantekang lapen aning pat hetekang sitami Karbi Anglong arat akimang hemprek alam aputhaki ningjetekang ki towara puthak sitami jasemet ningjetekang lapen ke Karbi Anglong atowar konatnat malaki hamren tumpreng hojai nilbagan hauraghat karkok laki 922.92 crore lapen ke 23 kilometer Rang Langpong Amtereng 52.62 crore Lapen 2436 kilometer Rajagaon to Dalimbari in West Karbi Anglong 74.53 crore Lapen 36 kilometer Kheroni to Rongpangbong West Karbi Anglong 72.11 crore Lapen DLHS Road to Intermediate Lane under RIDF Lucky 25 lakh Kadokawe 2478.1 crore Pusi Birta Ribdunlong কাৰ্বি আলং পশ্চিম কাৰ্বি আলং আৰু কাৰ্বি আলঙৰ মাজত এটা ডেডিকেটেড ৰোড আমি বনাবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু আজি আমি সফল হৈছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আলঙৰ পৰা হাওৰাঘাটলৈকে ৭২ কিলোমিটাৰৰ এটা ৰাস্তা এক্সক্লুচিভলি ফৰ দ্য ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বিটুইন দ্য টু কাৰ্বি আলং ডিষ্ট্ৰিক্ট আজি আমি 1000 কোটি টকা ব্যয় কৰি বনাবৰ কাৰণে আধাৰশিলা কৰিছোঁ নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওপৰত এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ব যাতে দুইখন কাৰ্বি আলং জিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে সংযোগ কৰিব পাৰি আৰু বিভিন্ন স্থানত এলিফেণ্ট পাছিঙৰ কাৰণে বা হাতী যাতায়াতৰ কাৰণেও এলিভেটেড কৰিডৰ থাকিব এটা সুন্দৰ ৰাস্তা কাৰ্বি আলঙৰ জিলাৰ ৰাইজে পাব যোৱাবাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত গোটেইকেইটা কাউন্সিল এৰিয়াতে মই বিশেষ ৰাস্তাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ ৰজাবাৰী হওক আমট্ৰেং হওক খেৰণি জিৰিকিন্দাং হওক বা ডিফু ধনচিৰি হওক তাৰে আজি 4টা ডাঙৰ ৰাস্তাৰো কাম আজি আমি আধাৰশিলা কৰিছোঁ আৰু 6টা ৰাস্তাৰ কাম আমি এই বছৰত আৰম্ভ কৰিম কাৰ্বি আলঙত জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ 1000 কোটি টকাৰ কাম 900 crore rupees কামো আজি আৰম্ভ হৈছে 300 কোটি টকা ব্যয় কৰি মডেল অংগনবাদী চেণ্টাৰ আৰু 25 কোটি টকা ব্যয় কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি যিমানবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ তাৰ বহু শতাংশ আজি আমি ধৰাতলত আমি লৈ অহাত সফল হৈছোঁ মই নাজানো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী 1 তাৰিখে দৰমহা পাবই ইয়াত কাৰ্বি আলং কাউন্সিলৰ কিবা হ'ব পাৰে আৰু তেনেকুৱা মই নাজানো কিন্তু অসম চৰকাৰত আপুনি কোনো এজন পৰুৱা এটা সুধিলেও ক'ব যে 1 তাৰিখে দৰমহা পায় ছাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ইতিমধ্যে চুক্তি হৈছে কিন্তু কুকি সংগঠন দুটা থাকি গৈছে কোন দুটা সংগঠন কি আৰু মাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগতো আলাপ আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই আজি লগো পাইছোঁ স্যার প্রাক্তন এমএলএ জয়রাম ইংলেগে ইয়াৰ পৰা দল ত্যাগ কৰিছে তেওঁ বহুত দিন ধৰিতো পাৰ্টিত এক প্ৰকাৰ নাছিলেই তেওঁ প্ৰথম আমাক কৈছিল অসুস্থ হৈ আছে আজি 5 বছৰতো তেওঁক মই লগেই পোৱা নাই গতিকে তেওঁ পেপাৰত পালোঁ জইন কৰিলে কিন্তু মই MP ইলেকশ্যনতো আহিলোঁ MLA ইলেকশ্যনত আহিলোঁ কাউন্সিল ইলেকশ্যনতো আহিলোঁ মই ইয়াত আহিলে খবৰ লওঁ যে তেওঁ ক'ত আছে তেওঁ যে বিজেপিত আছে ৰিজাইন দিয়া দিনাখনে মই গম পাইছোঁ ৰিপুণ বৰাই এটা অভিযোগ আনিছে